Nijang Karbialong Amri MSc constituency ka parlo Birsingki L.P School ahem Suri sira parusir kebra trok kebra sirkepen pini anian ningkan pokebra plian joktang no Birsingki L.P School tami ECR ta keong lapen anong ka chithangplong nai a school angbong lata ihumlo non lapuan aningkan pleng edapi school building tame kirutang dolo leben labang so building ru etpen akaprega building tame Karbialong Autonomous Council pen langdunde Anparta non ke dobama school building tame kirupo angring thetano lokachali aklim somara tuma phan ka phere meme an binong labangso school pini pinap kiru ji angring thetan khangjang anujok ihongta keme theklongle lapen inghap isita keme theklongle nonapor Karbialong Autonomous Council CM Dr. Tulirar Mohang lokachari anat Josemet RD kipipon bom ahut EM Richard Togbi pen chenglok Karbialong Autonomous Council Education Department men kopia saisi ke dengjima laki aporsi chinilo Foundation ke mesenangji pulote LP kacholi aklim somara toma phansi RD pipon weknangji School a hemalong kangni ji bench desk anta awi pintanglo lasi prabjin pen labangso school a hem kimi kipi pen lokachali ansuse kapaprang ji aphan RD pipon popusi chirok tok hawar araratum ani chethedam Humson Berry Port Karbi Daily News Nanti kelas arbe lima ni le li तो बोलते हैं तुम फेरे में फेरे रहे फेरे जी फेरे वो अपन के yang lo tuh yang tuh kedua siksak lo siksak se siksak tik antum mon felo por yang tuh fere ma fere re kedua pada fere ke Kulman me podi New York me ulang ma hinola New York ke hinola dor ferking hab dolang ma bela